Lalela wegodole, mina ngike ngathola ikhole einsukwini kukhona umuntu othi umkhonto undercover athi uyangithiphisa ukuthi ngeke size siwine lapha noma asingayeka sizame ngonyaka ozayo ngoba umama uMaureen usesebenzile lapha yana and ungiwakhona endaweni futhi uyimeya futhi useqasha abantu abawu600. Yezwa wathi uyangithiphisa ukuthi nje hayi noma singasale sizama ngonyaka ozayo vele sekulukhetho nangonyaka ozayo. Ngase ngamtshela mina ngathi yazi ngcono kuba ubungangifonelanga ngoba lento ongitshela yona vele angeke ngize ingisebenzele mina ngeke ngenzele lutho ngoba mina ngumkhonto mina anginendaba nokuthi amanye amaqembu enzani ngempilo yawo. Kodwa lo shuno ushoyo wokuthi ngobe baqashile nje uzobalaxaza ngicela siyilande siyibuyise eduzani ANC phela isanda kubagila laba bantu khona abantu abaqashwe baba baningi la kuyiwa kuma vote last year kuyiwa ukhethweni last year baqashwa baba inqwaba kwathiwa bayoklina umgwaqo kwanede kwadlula ukhetho balaxaziswa kwamafinyila kuhlaza uyangizwa na. Ngikhumbula kahle sasesihamba siyakubona lapha eworkshop sebehlala phandle lapha ePaka eGugudla mini okunye baze banethwe zimvula sebexoshiwe ngenxa yani ke sebebayuzile sebeqedile ngabo sebeyabalaxaza umkhuba ke nje weANC loyo umkhuba nje wakagogo banjalo nje banjalo. So naye kuMama Maureen lo angeke ngize ngimangale makuukuthi njengoba segijimwe ubaqasha nje uncenga amavoti bazothi mangabe sebeqedile besethi phela this was a leadership futhi esengayinqamula ngisho inyanga uthola ukuthi kade ukuthiwa wena uzoqhubha mhlawumbe unyaka wonke bese kuthiwa hayi sekuphela imali endleleni. iANC layidlala nezingane kade kwasisigili iANC bahlali siphuma kuyona nje nathi asikhohliwe ningaze nize nidideke lapho laba bantwana bathola ama leadership lalelani valani la nivotela umkhonto nenze njengalabo mama kade belethelwe umambeso lapha eLukhunganeni labo gogo balapha eMandeni balethelwe blankets nokudla okumnandi badla bavala la baphika ngokuthi ivoti lethu liya kumkhonto wesizwe ngoba umkhonto wesizwe iyona kuphela inhlanganiso lezokhulula abantu. Nabo ke laba balapha ya empofana sithi nje ingane zakwethu niyalwazi udaba seshilo kunkomgodole nami nguqhawekazi nyasho ngithi kini ngiqinisile mangabe nike nalahla leli voti hayi angazi nyobe nithembeni ngoba laba bantu laba banikeze leyo leadership bazonilaxaza bazonilaxaza bakwenzile kulaba bade becleana la emgwaqo konje bebebizwa ngani angazi iUP bani kodwa nje balaxaziwe sibabonile begqoka izinto zabo lapha zoklina umgwaqo lapha sebelaxaziwe after baqashwa baba baningi baba inqoba ngozuka ningenhlelwa ke inkinga efanayo ingane zalapho empofana ningalingi nje nivale la niyezwa nivale la nisebenzise lo akuvuleke la akuchitheke la ucabangela ikusasa lakho ungacabangeli isisusa manje ungacabangeli indlala yamanje cabangela ikusasa lakho ngoba njengamanje uzowudla leyo mali yestipend iphele kudlule kodwa inkinga zakho zizobe zisakulindile. Asiyilungiseni nje bafowethu asivotela umkhonto ngiyalazi kudaba